kerat nenengan numita kita uta terungan tu kita nun nyara ayo si maaca po mami ya mami ni kerito sangar na to ulawak sang kakuna to tapang sang kita maay po mami ya ni kerita na nan kanina tayo nyaro na to tayo no selani si maaca sa penumang ko mahal ko sa mga ay gamas ito pinatutok kita ira simpawan na kasi kanila minah kumitahan eh. hay Kapay niya mo. na aray ko nipihan na mo kating at si muli tanga sa itawanan o saba manhan kuno pansah to hoisin sanay kini hoisin hay speak o chong to kunik ka pesing no baru cuak no mako to matini ay sangra ay ni pikir hati aku itu suhui do san yan sengho me xie do san yan to nu pulo ta xie to yan na pi sochi misanga kita turai-rai no misa tabalongai sana hai misanga kita turai-rai no mi tabalong san itiah ho ni lumako ni sikining itiare san chuan timin kiano mako hai ukokiah no lutok hai ni kasakina kinai no lutok kiano mako itiah an pi fuce si tehe sakako si comindanan itia hai mahan to saya kapap shot karena demak itia satu kamu yo isa samihan pasaopo mi ira kami san hakira sangkaku itia ami tengir hai tahmat ini hok ko arok no namo wayah ketika saan kuno namo pi pasak opo tomatini ay ami tengir kutiak sangka ku itakwanan to tomatini ay nasivalu cuak kako yum micomo-comot itu suhoy hakame hani wang wen cuma papa ni wan sangwan ka namuh honor hai dan akong cinamuh honor hai cina ci cenci se cina mahrata ci akong to cina muhtuil hai katanya mitengir itu kungku akong saan kina tatulu amato asay masa ko tala ayaw ko tayara ko itihiwa san setoso hewa cay pakasabaru cuak to matini ay itia sa kutiah sakaku itakwanan to ini kumapan na ay pa ini turai-rai no nyaro hanari cai pitengiri itu ya nah matirato numaku avanah hamuri kita nan umasaka putai tinyan uswat nanai namanina lima kunu ayaw utengir tu cacai tu kungku kunu kuni kavanah tu nu ayaw iswat matiraya naswari nikyong ihoni sitakufan ko liok no nyaro upi harian sanay tada su'lin matira ko ni ayaway ahorip no maku avana tinan uswat hananay no iti ay ho akong ukungko no mato asay umaan ko tapang amihan miswat to tala ayaw milisi palisimat to ilisin no nyaro usang ra ay sa mipainitin ng piswat umaan utayar pakavana tutayar itira ipiswatan mikasoy misaparod milatong milikat pulamar umatini ay alarko ipiswatan ni ira iorip numita irumah matira ay pa ini ay ko kakak aca ubaki aca to teluts nunyaro pakavana tinan tayar ni imatini ay awaw ira
Saba di sawah haca dikatan ko maham abanak to mafukir to. Tekek waselo kuno imatini ay. Sae sani patucok kuldingki badat to kunanom. Santana matira. Uhya nusuat sekiraan. Sangra ay iraan sa pakawana ay tumatira ay. Tudo sa umaan. Papiray-ray ito ya nunya roh. Tunanutuas. Matsua kularko nanutuas. Ta irakinan ilisin irakinan uswat hananay. Pakawana turay-ray nunya roh. Nachima ko misabahoday itini itabarong tamatenak kinan kutamdaun tabarong san apa kung pabitengir tiraan si rumah kita i rumah cuma kutapang na rumah hai nai tirai icamulian lipuak san iratu cakyong cakating nai tirai kutapang hanai kiran pakabanak numiswacay iraay min iorep numita kuni pakabanak itira ipiswacan sa ano mitengilay kuno imatini ay akapah ano iraay ku misalar ku ay to pi amhan piswaswacan miteng pakungka hare akaka pakungka hare abaki anu sa mangalay kako pa ini to matini ay tia kepuven iraan pa ini to ray no nyaro namatsu wa kupisan nyaro to misata barungay asaan sakaturo san abanak maku limau lii kepuven icua mabana nyam pakaranam namita isaksakay taong santo mato asay jin tian jing di ji zu xian kita itira isaksakay mimanay kiraan taongan arayan kumato asay ni pipa ini patanga sa patenak itini itelot sanay baka kita nan kira do sam pakaranam tukalas nunya ro itira sanay baka hanen kumato asay ilumahaw diputen nanimanan kamu amito as sanay karena lemak kira sa ikel di ilimen limau xiao tao kira pa ini niratiran kira sa kacai ka lipuak usaka vana to saki parot saki wawa no tireng sanay kutap pang ninan umiswacay在都是umaan训练部落的年轻人一个浮潮。No itia ai ho aurep， 一个部落会有战争，会有一个土地的争取。Masa malahalaw to sera, mahahya to salaklan, itia. Sa pasaupo to kapah malusangah no niaro. Bisa nusual ni kiyong ihoni no iti ay ho aurep ira kumili tabaday. Matira ay kiran pa kung pa ya to pisuat hananay. 真正的含义niran upisuat. Cai kahatira numaku avanah ritangasa itine kumaku avanah. Nanti pitengil nanti pitek ka misuat. 算起来也算37年了，kaku 结成。Mahan sa nani cacayan mitengir hau matira ya cak kusuat matira tapang nusuat kiran numakoho avana kiran itia ho mitka kako mislar yu ila celes ho to salipai san tada soalin hekyong 15天 ko pisuat itia hai umaan kutayar tira 15天 umaan ni to kota tayaran teka sa miswat pa ini ko itia ho yo i laceles ho lakwet ko pakungku ay pa san taran i latumay
Papot sakula tumay ilakwa. Tunay lakwa papot taran i kalabi ta vat sang ku kalabi saba na kita na itamianan u misalnya selesai itu ya. Awai kau mi ye ji ai ko比都是一层一层传下来。像阿公，如现在的阿公，如果照现在的阶层的话，阿公就是有了毒脉，嗨，他不会直接骂老夫，也不会直接骂毛外，他骂老怪，嗨，他把这个命令执行交给他的下一层，好。他的下一层，哦，拉挂休息了，拉挂交给格拉维，想是一层一层传下来，不是像现在你们所看到的，马外直接跳到拉迪奥的去驯化，不是，这个伦理都已经乱了。现在的说，以前的说是这样，为什么没有办法晚上没有办法休息的原因就是这样。嘿，只要阿公讲1个小时，他的下一个阶层再讲1个小时，再传到下一个阶层1个小时，就讲到天亮了。啊，尤其他那个晚上有发生一点点的小插曲的话，那就讲不完了。尤其是放屁，这个事情都特别大。啊，mati lah. Utaya lah san itia misuat. Tuna mahrak pa ini ku aku mama ku akung. Mitka tu ilisin hau akapah. Kasa likuat tu kamu ukapah san cira tu sangra. Hai arab mi'an. Saupo satu ku kapah masa situro itu malali mililiu tu kuselar. Tu sakatusa tataya iratu ap. Bet kira. Masa opo tu ku kapah. Irato ko ni paturot to tayar. Nuna mo anu taturo sa selaran itiyahay lalima sa selaran. Iraatsa ko pamamaay. Pamamaay san paini to tayar. Do san umamikret san hay ubaki ta paturot hatunir anu mate anu ulap maaway ko sa sabay. Nian umamikret san ubaki paturot dan nira ila celes. Ta taitoy san matayar hai matira ko itia ay ho pisuat sangga ay tayare mi asyik tinan ukuvo 部落中央水沟对第一天的工作米说就是清这个中央水沟itia maharak mi清的中央水沟部落的环境你整理tu环境的部落，mahan kuno numako ho ni kanina ni pisuat, ano matsuay kuno ayaw, iti ay ho no ayaw uli ay ho kuno o chong ho kutayar na ira, isababaw kutayar, say kahatira, numako ho anay kabana, ni kaninaan numako amisuat ta na matira. Tuda mahrake mi asyik to niaro. Mili kakawa to sa patirang to takuban, sa pibuhlit to takuban, amatswa kumong sa to no ilisin to manhan hay asasangaan yan uing ti sepe no ilisin. Anumaan ko aalan usarire anumaan anu kilang ko sarire kilang mikilang ko mikilang ay mikisarire anu ecap sa mi ecap pun espay. Mi alat tapangan no icap malu sariri urma satu mi awal to ku kapah mi awal ku mi awalai mi liak to ku mi liai samahan mah 分派ku kongso na itiai acaca irumi at ku pi ya to malu sakatayar hewa 准备材料不止1天呢那个最起码要1个礼拜啊打 那个所有的器材才会收集到，以前没有什么叫做用买的。部落有什么东西，就是用
最小的阶层去拿，上一个阶层带队去采那个器材。所以你底下我叫米扎街，是呢，说嘛底下你叫我呢，我个hari gani, misatu lit kubu pagi, mama mau sabalon, itiaho, mahan. Imati ni ay to, yo tamianan to misala wakay, yo irarikor to no misala selesai, ta irato ko hewang, irato ko hari gani, san matia ni mamahan. Yo itiature masama mo waktu ko piswat sekira tu ka matia suutien ko piswat. Yo tara rikor to no ratseles. Mga ta to pipasaba to mlawak san. Ikuripa ito. Hai. Jo so tuan na ko 时间 no piswat itia. Now hantiran ne. Ipaputar to putayar kira. Hai. No kapah. Matayar to itia ipaputani. Apin na to ko saksak. Sa to ko 耆老 itia. 耆老也在体恤出外工作的年轻人，就把时间缩短，就也有一些硬体设备给删除掉了。硬体设备，你第二也一定以十字路是火把。Itia, ku i 十字路口 malu mahan ululong san hai yes 路灯他不知道200-300公尺才有一个路灯呢，这一条路很暗呐，没有围墙，敢去操场不敢回家，在那个时候很暗呐。就是十字路会挂火把，嘿，那个，嘿，就比照路灯一样，马蒂亚和会蒂亚lemak，那个火把不是用煤油哦，不能，哦，不能那个芦苇啦，嘿，那个成熟的芦苇干的，绑得很紧。这就如果你绑松松的话，它就烧得很快；你绑得很紧的话，它就会慢慢烧。只要不下雨，它就会一直烧下去。在那个时候有1-2年有做这样的动作了，之后就没有了。马汉上，但硬体设备的材料所需的材料，马拉多面上嘛巴萨欧波多少。差不多那个动作就是有1个礼拜了。1个礼拜。嘿。你收集的材料。还马路萨卡达亚的以现场在满，那收集完毕了，开始做硬体设备了。嘿。以前的我们喊，就是我们现在讲的凯旋门嘛，牌楼哦。是有3个，以前有3个，一个是在学校那个桥头，一个在坟墓，一个在沙牢入口，以前是这个3个，牌楼以前有新，因为那个时候沙牢阿多莫、家里洞都还有参与我们那个大部落的丰年祭，对，来太巴郎参加丰年祭，沙老阿多莫家里洞，他们以前没有丰年祭啊。我后以前没有丰年祭，还想来参加他就来参加。那在我知道有太巴郎的有丰年祭以后，马太安也没有丰年祭。他也断了好几十年了。好像我有听过。Ira ku pakungku ay taraan. Pakungku ay pasibana mi kecil. Tarabataan. 满在我参加阶层，我对米苏瓦的一个认知是这个样子。
一直做硬体设备做到敬老中心，就是祭祖的前2天，所有硬体设备要做完。哎，因为在祭祖的前1天，最小阶层的要顾炉啊，要煮部落的猪肉，是最小年龄阶层去顾炉。还顾那个炉啊，煮那个猪肉，是最小年龄层去煮，而且又是用木材烧，又不是用瓦斯烧啊，好，好了，打个沙头，对，那个时候是，他那个炉架是用什么？你们猜猜看是用什么？哎，莲粉不是莲粉？以前有一个传统的那个锅子，很大的锅嘛，像炒菜锅一样的大锅，部落那个时候就有。它的炉架，它的结构是用什么做？你们猜猜看是用什么做？对。以前那个时候是用香蕉树，树干，对，因为香蕉它有包含那个水分很重，而且那个炉又不是挖起来这样埋下去，不是哦，是要切好角度，放个3角，然后炉子放下去就不能再动，你一动它就倒下去。以前我知道的是有做过这个东西，在好像那个时候是13个炉啊，那个时候是13个炉，就最小的年龄阶层在那边煮。因为你用石头高度不够，再来石头过热以后它会裂开。哦，那个是小团体你可以用那种的，对，还有像那种整个部落的，你用石头你要换几个石头？它是这样子立起来的。立起来。还有就是那个香蕉，对，就是这样那样。比这个高啊。这样。因为它中间是这样下去，在那个时候是这样子做的。你看，这也是我们祖先的一个智慧啊，会去用那些东西，就无意间就传承到他的智慧，这就是米刷的一个含义在里面，而且你在煮那些猪肉的时候，也会有考验哦。我们在煮东西是不是有水桶会放水，随时要添加用的，把给来了，要来寻你有没有在认真煮。他就这样绕一圈，他就会拿水瓢把那个火给浇熄呀。13个炉呢，他把你用水泼下去浇熄。地湿了，你要再起火很难呐。你怎么起火？木材都湿了，地也湿了。要再起火很难呐。要全部清掉，换干的，再重新起呀。那个土没有干，那个火都不会旺啊。在那个时候，就磨练你。他就是用一个小动作，磨练你让你去学习，这个就是俗话里面的一个含义了。你又不能给他顶嘴啊，你还要说一声谢谢，
哦，然后这个中间这个15天里，这个中间每个晚上，哦，就像你们所看到的，会打。它的含义是什么？它不是说打就是打你，不是，而且又不随便打，只有自己的至亲呐，哎，跟你有血缘关系的，哦，说表兄弟跟你关系很亲近的，只有那种的你才可以去叫，你不能随便叫，不是跟你毫无关系的人，你不能叫，你没有资格去训他。哎，你要训的是什么？自己的表兄表弟比你年纪辈分比你小的，堂弟啦、表弟啦，哎，或自己的亲弟弟啊，在那个时候每天晚上都会有。他为什么会有这种动作？虽然他是用打的，他是在教导你，你在某件事情做错了，被这个哥哥或是长辈看到了，你这一年的过失就是在那个时候提醒你、提点你，去教导你。所以说，打，并不是说打就这样子，不是。它的含义是很深很深的，现在年轻人说去参加米刷子嘛，说我会打人，他就是不懂，因为没有人跟他讲，除了这个以外，为什么会去？有时候会叫一两个跟你没有关系的人，不是好朋友，结果这一年都没有见到面。他打我，嘿，哥哥可以叫弟弟出来。对，也只有哥哥可以叫。如果你的那个好朋友比你大，你叫不能叫啊。说为什么会叫？那跟你没有血缘关系的，会有一两个会被叫出来。那是什么？是很好很好的朋友，就这一年都很少见到他。就释放一个思念。这个里面的含义是这样，并不是说叫你出来打打，不是这样子的。现在都变了啦。好像是说现在拿来就说威风，我是这个阶层的嘎嘎，我最有资格教训你、教导你，不是这样，是自己家族的人，还有你最好的朋友，是这样子的。这个是在我对米苏瓦的一个认知，好，最后要敬老尊贤的前2个晚上的那个下午，要上山，就刚刚你们杨叔叔讲的说米把过的，就是说采野菜，那个也是在教导你认识。那个山里面有什么东西可以去吃？就国语讲的野外求生，那是在教导你野外求生。闽南江米巴过就是采菜，那个是一个术语啦，一个伊犁性的一个术语。因为菜里面都有名称所以说他就统称叫米巴过啊。他为什么会有这个动作？米玛安奈给了安，说教导你认识，在山里面有什么东西可以吃。在野外什么都没有的时候，你要怎么求生？有什么东西可以生吃，有什么东西不能生吃，很多。那个曼哈努后来给人打巴捞，就跟芋头一样，